želela bih ovom prilikom da vas sve pozdravim. Prvo naše sveštenstvo koje je u prvom redu, oca Aleksandra, koga jako puno godina poznajem i sa kojim već više od 18 godina vodim duhovne razgovore na razne teme i kada je došao prvi put sa ovom knjigom kod mene, ja sam bila toliko obradovana da posle njegovog odlaska sam knjigu uzela da čitam i nisam ispustila iz ruke dok je nisam završila. Znači, knjiga predstavlja jedno duboko duhovno putovanje, počevši od metafizičkih i ontoloških temelja hrišćanstva, pre svega u jednom poglavlju koje je za nas filozofe onako najzanimljivo, a to je odnos Svete Trojice i zašto su Trojica jedno i kakav je smisao njihovog odnosa, pa onda preko egzistencijalnog ličnog traganja ka Bogu, onda ka odnosu, obeležju, recimo, to je jedno vrlo kratko, ali vrlo zanimljivo poglavlje o specifičnosti pravoslavlja i o nečemu što Aleksandar prepoznaje kao karakteristiku pravoslavlja u odnosu na ostalo hrišćanstvo, pa onda ulazi, što takođe rade na sebi osoben način, u dijalog sa drugim religijama. Sad se postavlja pitanje kako i zašto. Taj njegov dijalog je proizvod zapravo velike intelektualne radoznalosti. I on je tu prolazio, bivajući u Beogradu, slušajući predavanja, recimo Dušana Pajina i drugih autora koji su se bavili Dalekim istokom, on je istraživao duhovna putovanja hinduizma, taoizma, takođe se bavio i filozofijom islama. On prilazi tim temama, on pronalazi suštinu, međutim, uvek daje jedan odgovor koji je njegov odgovor, koji je odgovor jednog hrišćanina. Šta hrišćanin misli o tome? I tu pokazuje zapravo da nisu te religije i te kulture bile predmet samo nekog njegovog teorijskog posmatranja, nego je on u traganju za Bogom naišao na te odgovore i onda je želeo da odredi svoju poziciju u odnosu na to što, recimo, tvrdi jedan taoizam, onda u odnosu na to šta je reinkarnacija i karma i tako dalje. Njegovi odgovori su izričiti, međutim, ono što je zanimljivo, on svaki odgovor nastoji da potkrepi određenim argumentima i određenim razlozima zašto je hrišćanstvo tu u pravu. Drugi deo opet njegovih radova se bavi nečim što mi filozofi nazivamo bioetičkim temama. Recimo temama iz medicinske etike. Sad onako namršteno me gledate kao da govorim neku strašno čudnu veliku filozofiju. U stvari reč je o nečemu što se tiče svih nas. A to je pitanje života, pitanje bolesti, pitanje starosti i smrti. Jako je dobro koncipirano njegovo poglavlje koje se bavi time kako medicina odgovara na to šta je bolest i kako se bolest javlja. On to daje jednu istorijsku retrospektivu pojma bolesti, da bi onda na kraju čitalac se suočio sa sledećom situacijom. Koliko je zapravo od Hipokrata do 20. veka medicina malo napredovala. Koliko je ova teorija o tim životnim sokovima koju je još Hipokrat postavio trajala 1000 i više od skoro 2000 godine, da bi se onda medicinsko istraživanje fokusiralo na ćeliju, na hromozome, otkriće ćelijske strukture i tako dalje.
Znači, otac Aleksandar, koji nije lekar, niti se bavi filozofijom medicine, ovim svojim tekstom zapravo daje jedan odličan uvid u to kako se medicina razvijala i pokazuje koje su čak ograničenosti medicine na ograničenosti medicine, naročito kada ona se suoči sa nekim pitanjima na koje ne možemo dati jednoznačni odgovor. To je pre svega i gde, ja bih rekla, i filozofija, ali svakako teologija stupa na scenu. Znači, to su pitanja, prvo pitanje neizlečivosti neke bolesti, pitanje smrti, pitanje smisla. Tu medicina ne daje odgovor, niti ona doduše pretenduje da da odgovor na takva pitanja. Jer je ona u jednom prirodno-naučnom, materijalističko-kauzističkom modelu mišljenja. Smisao medicine jeste da detektuje određenu bolest i da, ukoliko ispravno dijagnosticira, prepiše određen postupak ili terapiju lečenja. Međutim, ta terapija ne prepostavlja duševnu terapiju lečenja. Kakav je odnos lekara i pacijenta, time se medicina ne bavi. Time se bavi, recimo, jedna od disciplina medicinske etike, bioetika. I ja moram, otac Aleksandar mi tu neće zameriti, moram citirati Platona, kojim se ceo život bavim, na jednom njegovom mestu iz zakona koje je vrlo karakteristično i koje čini se da bi trebalo svi lekari da slede i poštuju. A to je kako lekar treba da se odnosi prema svome pacijentu. Ukoliko je pacijent razuman i ukoliko pacijent je emotivno stabilan, o čemu i govori otac Aleksandar, znači ukoliko je trezven, ukoliko je emotivno stabilan, onda bi trebalo da lekar njemu objasni zašto se on razboleo, koji su uzroci njegove bolesti i da traži saradnju pacijenta u vlastitom izlečenju. Drugim rečima, da svaki postupak lekar treba da objasni pacijentu zašto ga tako leči, a da od pacijenta istovremeno očekuje da mu tačno opiše stanje u kome se nalazi. I to je doista pretpostavka ispravnog lečenja. Ono što je teologija i ono što sveštenik, gde je mesto sveštenika u izlečenju pacijenta, jeste da pacijentu vrati smisao, da mu vrati veru i smisao, to jest da mu na jedan vrlo delikatan način vrati ljubav prema životu, prema sebi, prema drugima, prema tome da bez obzira na bolove i patnju ima smisla živeti i da ne da ima smisla živeti samo ovde, nego da postoji i u eshatonu i u budućnosti život i da to postane deo duhovno-emotivnog držanja onoga koji je bolestan. I doista izlečenja istinskog bez toga nema. Drugo, medicina može da nauči od teologije, od filozofije jednu drugu važnu stvar. I naučila je, naravno, kod vrhunskih lekara, da je čovekov organizam integralan, da je čovek psihosomatski, jedna psihosomatska celovitost koja ne treba da se leči ili posmatra parcijalno, nego u toj svojoj celovitosti i kao biće koje je duševno, duhovno, i tek ukoliko imamo pojma o tome da čovek ima i duševnost i duhovnost
i ako se lekar obrati tom delu čovekove ličnosti, tek onda postoji pretpostavka za istinsko ozdravljenje. A sada da kažemo i ovo, da ozdravljenje nekoga nije samo ozdravljenje od te neke bolesti, nego svako duhovno ozdravljenje, pretpostavljam, ukoliko sam dobro pročitala nameru oca Aleksandra, jeste da čovek bude ispunjen ljubavlju i verom prema drugim ljudima i prema Bogu. I da veruje u smisao vlastitog života koji je uvek usmeren ka onom kraju, ka onome što dolazi posle. Ako je to verovanje istinski deo, neću reći da je istinski aspekt nas samih, ukoliko istinski svim srcem, svom dušom u to verujemo, mi možemo da budemo i to je pretpostavka, nužna pretpostavka za proces čovekovog isceljenja. Još bih nekoliko stvari rekla. Prvo jednu koju sam mislila kažem na početku, eto nisam je rekla. Otac Aleksandar, kao što svi znate, jeste izgradio crkvu u mestu koje se zove Kostolac, koja je posvećena Svetom Maksimu Ispovedniku. Ja verujem da je to jedina crkva posvećena Maksimu Ispovedniku u Srbiji. Maksim Ispovednik provejava kroz celu knjigu oca Aleksandra. Tu je Maksim Ispovednik uvek prisutan i on uvek nešto nama mudro poruči. Maksim Ispovednik prosto provejava kroz ovu knjigu i htela bih da kažem da to pokazuje da kod oca Aleksandra njegovo praktično pastirsko delovanje koje podrazumeva izgradnju crkve Svetog Maksima Ispovednog je istovremeno neraskidivo povezano sa njegovim poznavanjem dela Svetog Maksima Ispovednika. Tako da i teorijski i praktični rad su kod njega objedinjeni. Kaže, na jednom mestu Sveti Maksim Ispovednik da je dvostruka, otac Aleksandar ga u kontekstu ljubavi spominje, pitanje dvostruka ljubav Gospoda prema nama, ali i naša ljubav prema Gospodu. Ne može samo Gospod nas da voli. Moramo mi voleti njega i tek tu u tom presesenju te dve ljubavi leži neki, ako smijem da kažem, put ka našem isceljenju i duhovnom spasenju. Koja je odlika nas pravoslavnih? Na jednom mestu, kaže otac Aleksandar, verujem da je to bi trebalo bude prisutno kod svakog hrišćana, to je voleti neprijatelja. I ko je neprijatelj? Kaže otac Aleksandar, neprijatelj, svi znamo ko je neprijatelj. Neprijatelj nije ravnodušan prema nama, indiferentan, kako bi Latini rekli, nego onaj koji nas aktivno mrzi i koji aktivno deluje da nama bude zlo i loše. I sada, i tu navodi argumentaciju koja je potpuno tačna, zdravorazumski posmatrano, prosto nema nikakvog smisla voleti neprijatelja, nekoga ko radi aktivno na našem uništenju. Kakva je to sila koju čovek mora da posjeduje u svojoj duši, da nagna sebe, da voli takvog nekog čoveka? I da li će možda naša ljubav prema neprijatelju omesti neprijatelja u tome da nam čini i aktivno želi zlo? To sad naravno ostaje kao otvoreno pitanje. Ja bih morala da dodam jednu duhovitost, po meni duhoviti slogan Bernarda Shawa, koji na engleskom glasi "Always forgive your enemies, nothing annoys them that much." Kaže, uvek oprostite svojim neprijateljima,
nikada ih ništa neće tako iznervirati. I ovim završavam izlaganje o knjizi Aleksandra Mihajlovića. Čini mi se može govoriti i više puta s njim iz drugima sam govorila satima i satima. Očekujem da ćete mi tokom, i njemu i meni tokom ovog prezentacije postaviti pitanja, a još onako da dodam i to. Otac Aleksandar je naučni duh. On hoće da fenomene koji spadaju u oblast nauke, kao što je recimo beskonačnost prirodnih brojeva, koja je prebrojiva, i beskonačnost iracionalnih brojeva, koja je neprebrojiva, da objasni do tančina. On uvodi vrlo jasne distinkcije. Ima sve vreme težnju da sebi jasno stvari predoči, kako bi i čitaocu jasno stvari predočio. On govori o takvim fenomenima koji su vrlo teški za shvatanje, kao što su recimo razni tipovi beskonačnosti. I onda kaže da, ali u čemu se sastoji beskonačnost Boga i ove beskonačnosti? Pa beskonačnost božanska je zapravo potpuno na jednoj različitoj ravni, je i Božja beskonačnost kao apsolutna beskonačnost, ja bih rekla onako malo kantovski, jeste uslov mogućnosti bilo kakve druge beskonačnosti. Još jedan moment, dok u filozofiji postoji pojam loše beskonačnosti, recimo argumentu redukcija ad absurdum. Absurd nastaje kada prosto zaključujemo u beskonačno nešto. Ne može da se naš tok zaključivanja završiti. To je loša beskonačnost. A božanska beskonačnost jeste nešto za čime žudimo, ka čemu su naše oči uperene. To je beskonačnost ljubavi, to je beskonačnost čiji ćemo mi biti segment. To je besmrtnost, to je sve ono što predstavlja, da potrebim tu latinsku reč, nešto pozitivno i što nam daje veru da i naši životi imaju ovako konačni. Mi smo nastali iz ničega, kao što kaže otac Aleksandar, i nećemo da se vratimo u to ništa. Mi hoćemo da budemo deo tog beskonačno i mi verujemo u vlastito vaskrsenje. To je novum i to je pozitivum hrišćanstva. Da, jeste, da, jesmo, nema smrti. Te reči prožimaju knjigu, to su hrišćanski, kako bih rekla, slogani, ali nikada nije dovoljno ponavljati ih i nikada nije dovoljno nanovo ih interpretirati. Time bih završila svoje izlaganje i evo, otac Aleksandar treba da govori. Hvala. Dragi oci, draga direktorka, dragi prijatelji, evo, malo je neobično, ja poželjenim da budem sa ove strane, obično sam gost sa one strane, pa pravo da vam kažem, a govorio sam pred velikim skupovima, čak i pred garnizonom vojske i u crkvi stalno propovedam, ali osjećam pozitivnu tremu, jer imam neki ovako intuitivni osjećaj da ste... Onda aplauz. Zato što niko nije prorok ili pop u svom selu, pa nisam ni ja. Ali hvala direktorki što me pozvala da kao zavičajni pisac govorim o ovoj knjizi. Neću dužiti da vas ne bih opterećivao i da damo prostor za dijalog. Pa ova knjiga ima negde oko 15-16 tekstova koji su raznorodni. Najstariji je tekst iz 1989. godine kad sam objavljivao za Braničevo, a najmlađi su tekstovi koji se meni inače najviše sviđaju iz pre 2 godine. Tad sam ih napisao i dodao
kao neki appendix, ili se tako kaže, kao appendix, dodatak, da prevedem. Lepše dodatak. Dodatak, dakle, po srpski ovoj knjizi. I onda je to više slojno razgranato, treba da je pročitate, ima tu i pastirskih tema, ima i tema uže stručnih, ima i tema za sve. Ali šta je intencija, šta je zlatna nit ove knjige? Ova knjiga, dakle, i za neponovljiva ponovljivost, je, da kažem, prirodni nastavak moje prve knjige Iza otškrinutih vrata, koja je takođe imala dijaloško nastrojenje. Zlatna nit je pojam inkulturacije. Inkulturacija, to je ulaženje u kulturu. To me uvek nadahnjivalo. Ulaženje u kulturu je preobražaj kulture. Evo recimo da počnemo od hristijanizacije Slovena. Neću sad istorijski da dužim. Mi smo primili veru od Svetog Ćirila i Metodija, od Vizantije. Ne mi, Srbi, nego najpre Rastislav, gore Moravska u 9. veku. Glavna ideja je bila Vizantije za vreme patrijarha Fotija da poštuje lokalnu kulturu i identitet. Dakle, sve ono što je dobro u lokalnoj kulturi da usvoji, da prihvati i da preobrazi. A to su jezik tog naroda, recimo Slovena u Moravskoj, tamo u Češkoj današnjoj, to su običaji, to je mentalitet. Dakle, da poštuje dostojanstvo kulture koje se propoveda evanđelje i da ga prevede na tu kulturu. S tim da sve one antihrišćanske, paganske elemente izbaci. To je, dakle, Sloveni su se tad, do duše, tad je bilo rimokatolička uticaja, nemačka, ali bilo je i paganštine, tipa Perun, Dodolev, Stavrog, Triglav, znate već božanstva slovenske, to već nije moglo da uđe u korpus ili u telo hrišćanstva. Dakle, Vizantija je poštovala identitet i dostojanstvo kulture koje je prenosila evanđelje, poput Hrista, poput apostola Pavla. Najpre se Hristos obratio Jevrejima. Jevrejski pisci, rabini, oni veoma poštuju Hrista. Oni ne veruju da je on Mesija, Mesijah. Oni kažu da je on Jošua Nacrim, na jevrejskom prevedeno na srpski, to znači Isus iz Nazareta, Nacrim, Nazaret. Ili još u pogrdnom smislu neki ga zovu Ješua Culaf. Culaf to znači raspeti u nekom pogrdnom smislu. Neće da kažu Ješua Mesijah. Jer ako kažu Ješua Mesijah u prevodu Isus Hristos, onda potvrđuju da je on njihov Mesija. Dakle, ali opet kažu on je dobar Jevrejin. Međutim, apostol Pavle je taj koji je izmislio hrišćanstvo, jer on je razbio te okove jevrejstva i obratio se Jelinima, Helenima, Grcima, dakle neznabošcima, Gojima, oni koji su jeli svinjsko meso i koji su bili neobrezani. Dakle, on je bio apostol naroda. I onda kad pratimo delatnost apostola Pavla, mi vidimo da je on posjećivao Efes, Filipe, Tesaloniki, Solun, Atinu, Korint. To su bila, i onda je njima propovedao na grčkom jeziku. Znači, i poštovao je tu jelinsku ili helensku, ako hoćete, mudrost, kulturu i tako dalje. I tad počinje jedna inkulturacija i to se nastavlja, taj duh Vizantija je zadržala. To se kasnije prenelo u Srbiju. Mi smo još i pre Svetog Save, naravno, imali ovde na ovim terenima prisustvo crkve organizovano i pre Slovena i pre Srba, pa Samoviminacijum, pa ne znam, Horeum Margum, pa Naisus, pa doduše Singidunum i Sirmium su bili jeretički, arijanski, ali opet bilo je prisustvo crkve. A za vreme prisustva Srba, naravno, Sveti Sava je nama podario, naravno, autokefaliju, možemo reći samostalnost, i tad počinje preobražaj kulture. I onda je to prisustvo evanđelja i duha crkve izrodilo našu srpsku srednjevekovnu književnost, našu srpsku srednjevekovnu arhitekturu, naš freskopis za vreme kralja Milutina, našu Teodosija Domentijana, našu filozofsku terminologiju, naravno u to vreme, ono što se zove etos ili itos ili mentalitet. I sve ovo što mi sada gledamo i o čemu nas uče istoričari umetnosti, ono što je po muzejima, ona naša starina, drevnost i tako dalje. I tako smo došli do, 20. 21. veka i sad se postavlja pitanje, a to pitanje je postavio Vladimir Solovjov
u 19. veku u knjizi 3 razgovora gde je govorio o Antihristu, rekao je da kad bude Antihrist došao, on će reći kao, znate šta, ja nemam ništa protiv vaše crkve. Mi možemo da napravimo jedan muzej crkveni i tu vi slobodno možete da izložite vaše freske, hramove, sasude, knjige. Kao komunisti u Rusiji. Znači, nemamo ništa, nećemo mi vama da ukidamo i to neka bude jedna muzejska vrednost. A mi ćemo da oblikujemo društvo, duh, mentalitet, etos, mi ćemo da vaspitavamo naredne generacije, a vi ste nešto što se tiče prošlosti. Vi ste muzejska vrednost. Nema šta više novo da iznedrite. Mi ćemo to samo da konzerviramo i da čuvamo. Dakle, nema više novuma. Nema, sve što ste uradili ste, vi ste nešto arhajsko, staro. Mi vas poštujemo kao što je to, recimo, poštujemo nadgrobne spomenike. Ali tu nema energije života, tu nema vitalisa, tu nema preobražaja. To Vladimir Solovjov, ja sam sad parafrazirao vama, stavlja u knjizi 3 razgovora i to se kasnije desilo Sovjetskom revolucijom 1917 i tako dalje. I sad otprilike takav mentalitet vlada. Crkva je nešto arhaično, staro, hrišćanstvo više nije zanimljivo, sada živimo u dobu sekularizma i tako dalje. Nema šta novo da kaže, može samo da cupka u mesto. Postoje neke druge sile i snage koje će da oblikuju, da vaspitavaju, da prave novi etos, da prave novog čoveka, da prave novo čovečanstvo, da prave new world order, kako se kaže, novi svetski poredak u smislu novih vrednosti, novih odnosa međuljudskih, dakle novog čoveka. I ta ideja me je rukovodila da li tu sad mi hrišćani, ne naravno mi koji smo u mantiji, nego hrišćani, članovi crkve, možemo li neku novu vrednost da iznedrimo? Mi živimo, sad da ne širim, u veku koji se formirao nakon ove prve tehničke revolucije 1864. pa onda pronalaskom Luja Pastera, pa ne znam, vakcina protiv tuberkuloze, pa naravno tu je bio, ne možemo živjeti, što bi rekao otac Stamatis, naš prijatelj iz Atine, kao da se nije dogodio Freud, kao da se nije dogodio Einstein, kao da se nije dogodio Jung, filozofi, a da ne nabrajam Hirošimu, da ne nabrajam Drugi svetski rat i tako dalje. Dakle, pred crkvom se postavljaju novi izazovi. Ona živi u 21. veku. Novi izazovi pred hrišćanima. Dakle, mi ne možemo sada da se utrkujemo sa svetom, da se udvaramo svetu, da se mešamo, kako bi rekli, da popujemo, da budemo prozeliti. Ali ne možemo da ćutimo, zato što je misija crkve da preobražava, da menja, da formira novog čovjeka, da pravi novi identitet i etos po uzoru najprej na apostola Pavla, na Vizantiju, čitav taj duh. Naravno, s druge strane, nama mogu da prigovore filozofi, naučnici, da kažu silente teologiji in munije alieno. Ćutite ili učutite teoloziju u stvarima u kojima se ne razumete. Znate, u ono vreme se u sve mešala zapadna crkva, nadzirala je nauku, Giordano Bruno, Galileo Galilei, Kopernik, sjećate se, znamo, bili su odredbe smeš ovo, ne smeš ono, međutim, uprkos tome, nauka se razvijala. I sad, u ovoj i u prethodnoj knjizi, ja sam kroz ove tekstove pokušao da uđem u dijalog sa savremenom naukom, koliko je moguće, sa nekim pitanjima savremene filosofije, sa umetnošću i sa drugim tekovinama drugih religija, kao što su Upanišade, sufijski pesnici, taoizam i tako dalje. Prosto da to bude pokušaj dijaloga vis-a-vis, dakle, da mi kažemo koje mi vrednosti imamo. Recimo, evo danas pred nama stoji izazovi da, recimo, ljudi, crkve, hrišćani stupaju u dijalog sa savremenom filosofijom. Sa kojim vrednostima, recimo, bar sam konsultovao Irinu, šta je sad novo u filosofiji, s kim možemo razgovarati. Pazite, to ne može jedan čovjek da radi. Ne možeš biti polihistor kao što je bio Leonardo da Vinci ili Sveti Pavle Florenski. Između polihistorstva i svaštarstva, znate, postoji, to su dve, Scila i Haridva. Polihistorstvo ne može biti jedan čovjek, može, mislim, rodio se Pavle Florenski, to je čuveni sveštenik koji je bio i inženjer, i matematičar, i umetnik, i moj kolega, što bi rekli,
pop i stradao je u konclogorima u Sovjetskom savezu 1937. Znači, on je u mantiji šetao, recimo, Moskvom, radi u nekom elektrotehničkom institutu i njega su trpeli, tolerisali, jer bio od koristi za sovjetsko društvo. Dakle, on je imao nekih svojih slabosti, tipa sofiologija, ali je bio genijalan. Ili, recimo, Georgij Florovski, koji je takođe veliki sveštenik, ali nije bio teolog po vokaciji, nego filozof, ali je bio veliki patrolog. Dakle, može se biti polihistor, ali može čovjek da umisli da sklizne u svaštarstvo. Ja nisam polihistor, ali trudim se da ne bude svaštar. Ali opet su me zanimali sve te tekovine evroameričke civilizacije, jer oni oblikuju novog čovjeka. Dakle, oni se pitaju, oni nameću vrednosti. I onda sam, smatrao da hrišćani treba da stupi dijalog sa filosofijama koje takođe žele da formiraju novog čoveka. I to, recimo, na primjer, sa transhumanizmom, transhumanističkom filosofijom, sa Levinasom, sa onim filosofijama koje se bave pitanjem bića, pitanjem opstanka, postojanja i tako dalje. Onda, recimo, sa medicinom. Imao sam jedan tekst o medicini, naravno ja nisam lekar, ali sam se dosta naslušao profesora Jerotića i njegovih predavanja i tako, i onda sam tu stekao neka ovako predznanja, nisam studirao medicinu, znači da se ne pravim, ali sam uspeo da nekako... A vrlo je uspešan tekst. Pa to je više retrospektiva filosofije medicine. Recimo, mi se susrećemo sa teorijskim, praktičnim i bezizlaznim aporijama. To su recimo bili problem smrti i umiranja. Ne možemo da nas se to ne tiče. Pazite, sveti oci, kao što su bili Vasilije Veliki, Grigorije Bogoslov, Grigorije Niski, oni su živjeli u svom vremenu. Oni nisu bili ezoterici. Oni nisu bili introvertovani. Oni nisu bili oproveti, pa da kažu baš me briga. Znate, Vasilije Veliki napisao tekst kako omladina da čita helenske spise, pa je napisao tekst Šestodnev, gde je tumačio, koliko bi sad bavio, recimo, astrofizikom, neki vladika, na primjer, bavi se astrofizikom. Ima i takvih vladika, da znate, u Grčkoj ima mitropolitan koji radi u Nasi. Ali to se malo zna, zato što našu crkvu uglavnom kritikuju sekularni filozofi, ateistički, kako smo mi anahroni, kako smo mi gnosimahi. Gnosimah, to znači protiv gnoze, dakle, kako smo mi... Protiv znanja. Kako smo mi obskuranti, dakle, protiv nauke, kako smo mi anahroni, zastareli, šta vi više imate da pričate, pa mi ćemo da oblikujemo. Međutim, pojavi se tako, da, Bog, na primjer, u Grčkoj imaju Rusi, hvala Bogu i kod nas, ali kod Grka i Rusa više. Jedan mitropolit koji je bio fizičar, biolog, lekar, posle se zamonašio, radio u Nasi. I odreko se Nase, smučilo mu se sve u Nasi. Sad je glavni za bioetiku Grčke pravoslavne crkve. Da ne govorim današnji genijalci, recimo, u Ruskoj pravoslavnoj crkvi. Mi ovde imamo polihistoriju u našoj crkvi, recimo, vrhunski kardiolog Petar Dabić, doktor kardiovaskularne na Dedinju, nije sveštenik, on je đakon u mantiji, znači ima crno i belo. I ako neko ima srčanih problema, može slobodno njemu da se obrati, on je dolazio ovde, lečio po pozivu, sad više ne radi tamo u Beogradu, dolazio kod doktora Veljkovića i tako. Dakle, vidite da može. Pa ima i hrišćana koji su istovremeno i matematičari i teolozi. Dakle, nije to silente teologije in munire alieno, ne mešajte se teolozi stvari koje se interesuje, nego je to više ovako neki holistički, međuzavisni pristup svim sferama života, jer mi nismo tuđi životu. Znate, ne možemo se svesti u eprovetu ili u portu ili samo na groblje, zato što crkva nije pogrebno preduzeće. Mi nismo religiozni servis za ispunjavanje religioznih individualnih potreba. Mi smo crkva, želja. Mi smo crkva koja je, dakle mi hrišćani, crkva koja obuhvata sve sfere postojanja. To nije prozelitizam, tipa da se mešamo, recimo kao što se Vatikan sad meša u sve i sja. Ali opet ne možemo da zaćutimo na izazove savremenosti. I to konkretno, recimo, na primer, da ne progovorimo nešto o eutanaziji. To je, recimo, dobra, blaga smrt. Kakav je naš stav? Mi taj stav, naravno, crpemo iz drevnih, predanjskih vrednosti. Sad da ne ulazim dublje, samo imenujem probleme. Pa onda, recimo, ne možemo da budemo indiferentni prema in vitro oplodnji. Znate, treba razlikovati veštačko osemenjivanje od veštačke oplodnje. Veštačko osemenjivanje znači kada ne može doći do seksualnog odnosa muškarca i žene i onda taj muškarac da seme
I sad, tu mogu biti zloupotrebe. Recimo, on da seme, sebe steriliše i ima seksualne nagone da ne bi žena zatrudnila. Ako umre, može se dati ženi njegovo seme i onda dete može da se rodi posle smrti svog oca. Pazite koje to implikacije ima. Samo taj primjer, to je veštačko osemenjivanje. Zar mi da ćutimo? To nije popovanje, to nije moralizam, to nije, ne znam, neko puritanizam, nego to narušava dostojanstvo ličnosti za koje se mi borimo. Deteta i tako. Ili recimo veštačko osemenjivanje, žena hoće drugog muškarca, ne svog muža i on da seme, ona zatrudni i posle muž pristane da to bude dete od drugog oca. I to ima konsekvence, implikacije, posljedice i tako dalje. A veštačka in vitro oplodnja, znate, to je da se drži embrion 3-4 dana van materice i onda se da u matericu žene, naravno, i desi se to. To crkva blagosilja, recimo. Ali može postojati surogat majka. I sad, recimo, žena neće da rađa i onda da nosi utrobi i da kaže, budi ti meni surogat majka i kakve su implikacije toga? Mislim, znate, dete se orođuje sa majkom putem procesa, bez obzira što je to surogat majka. Oni postoji jedno. Postoji, mislim, pazite, to je simbioza, pa vi ste majke, znate. I onda posle to dete da drugoj ženi. Ili, recimo, planiraju da prave veštačku matericu. Napravite embrion, ima i tih intervencija, napravite embrion i stavite ga u veštačku matericu i posle 9 meseci dete iz veštačke materice se da majci koja je dala genetski materijal i mužu koji je dao seme. Kakve to implikacije ima? Molim vas, da je to identitet, da je to dostojanstvo. Postoji mogućnost, naravno, da je majka bolesna i da ne može da nosi, pa da drugoj ženi i onda ona bude surogat, to je drugo. Ali postoji ta veštačka materica i ima bojazan od toga da se vrše prenatalne intervencije na fetusu. Dakle, možete raditi na fetusu prenatalne intervencije. To može biti dobro, može biti i loše. Dakle, vidite koja pitanja otvara i mi koji se, mi, hrišćani, teolozi, ljudi koji imaju hrišćansku misao, ne mogu da ne zaćute. Ne mogu da kažu, ma šta me briga, ja sam u porti, ja ću da se zaključavam u portu, u crkvu, ne interesuje me što se ljudi muče, ja imam svoja groblja, imam 40 dana, 6, to sve stoji, naravno, mi treba da obavljamo i tu funkciju, ali nas su hteli da svedu epruetu, poput Vladimira Solovjova, a mi ćemo da se bavimo ovim svetom. Mi zaista ne možemo putem zakona i putem uticaja na zakonodavstvo da to menjamo. Možemo putem reči, prisustva, dijaloga, knjiga, otvorene javne delatnosti, da utičemo, da oblikujemo kulturu života, a ne kulturu smrti. Da, i to na temeljima upravo Hrista, vaskrsenja Hristovog, optimizma i tako dalje. Onda recimo, da ne govorim dalje, o transplantaciji srca i organa, vi znate dobro, ima tu i za i protiv, i prodaja organa i tako dalje, onda tretman psihijatrijskih bolesnika, promene pola, šta ćemo s promenama pola? Kakav mi stav, da patrijarh Pavle ima jedan stav šta raditi, recimo dođe Zoran i postane Zorana i hoće da se krsti. Kako ga krstiti? Kao Zorana ili kao Zoranu? Patrijarh Pavle kaže kao Zoranu, jer pol ne određuje identitet. Znači, tu sam ja nekako našao kod patrijarha Pavla, kao neku potvrdu, imate u onih, neka nam budu jasna neka pitanja naše vere, trotomna knjiga, još kad je bio u Prizrenu je to pisao. Znači, krstiš ga kao Zoranu. Identitet krstiš, a pol ulazi unutar identiteta. Dakle, pol je samo deo ličnosti, ne određuje pol, može da odredi, ali eto, ili recimo ako je Zoran bio kršten, pa postane Zorana, šta raditi? A patrijarh Pavle kaže, u krštenici mu promeni ime i napiši Zorana. Dakle, vidite, to su one pozitivne promene, ali vidite šta rade sada, kako mi da ćutimo, kakav odnos da imamo. To sam hteo da objasnim u tekstu o medicini. Onda se, recimo, srećemo sa ekologijom, ekoetikom, ekofilosofijom, ekoreligijom, koji pokušavaju da spasu ekosistem bez Boga, dakle, tvorevinu. Tu se otvori široka polja, znate, nije spasenje rezervisano samo za naše duše. Mi nismo bestelesna bića, nego za dušu i telo. Ne samo za ljude, nego i za životinje. Ne samo za životinje,
nego i za tvorevinu. Floru, faunu, ptice, naravno, biljke, bube, zeleniš, mora, okeane. Patrijarh Vaseljinski, Vartolome, koga zaista toliko cenim, toliko ga poštujem i volim, i uopšte Carigradsku patrijaršiju, naravno volim i Ruse i pre svega našu crkvu, ali njega zovu zeleni patrijarh, zato što je on prvi pokrenuo to pitanje očuvanja. On se uključio, vidite kako crkva ipak, on se uključio te međunarodne, ne one zelene stranke, mimo politizacije, mimo politike, nego one pokrete oko očuvanja. Mi svi dobro znamo, imamo Kostolac tu, imamo Obrenovac, imamo Pančevo, molim vas, i tako dalje, pa sad da ćutimo. Pa mi se borimo za tvorevinu, mi se molimo na liturgiji, naše liturgijske molitve su upućene Tvorcu za tvorevinu. Na kraju krajeva, mi sveštenici, treba da budemo sveštenici tvorevine. Sad da ne otvaram koji mentalitet proizilazi iz liturgijskog pogleda na svet. Mi se molimo za šume, molimo se za polja. Dakle, ta liturgijska svest i tekako može da bude ekološka svest. Drugim rečima, naša vera je jedna ekološka vera. Dakle, koje je stalo i tekako za život delfina, život ptica, očuvanje Božje tvorevine. Pa onda, recimo, susret sa informacijnim tehnologijama, internet, odsustvo privatnosti, kontrola svakog vida robotika, veštačka inteligencija. Čuli ste za novog robota Sofiju? Novi robot Sofija je dobila državljanstvo u Saudijskoj Arabiji. Da, državljanstvo je dobila Sofija i ima jedna izjava da će Sofija da uništi svet. Kaže, ja ću, možda razgovaraš, ok, misli, veštačka inteligencija, da, ali šta ako nas budu, nije ovo sad neka paranoja ili paranoidnost, sad da nešto nadziru nas, možda držimo, nego jednostavno, to je priziv nama i inicijacija da razmišljamo o dostojanstvu ličnosti, zato što je ličnost ikona Hristova, zato što je Gospod ličnost. Onda tu su naravno izazovi sve jači i jači od strane evolucione biologije. Recimo, slučajni uzorci života, slučajnost. Koje su to posljedice po čoveka, tvorevinu, ništavilo kao početak i kraj čoveka. Recimo, imate onaj Jean Monod, Nobelovac francuski, koji je napisao knjigu o slučajnosti, ili tako beše, gde on zagovarao slučajnost. Imate Richarda Dawkinsa, koji je glavni zagovornik nekog ateističkog prozelitizma, gde on osvaja mase, imate ovde u biblioteci njegovu knjigu Sebični gen, ne znam da li je Bog u pravu, nešto protiv Boga i tako dalje. Dakle, dijalog sa ateističko-sekularnim nastrojenim biolozima koji potpuno govore o tome da je sve slučajno nastalo. Videli ste ovu debatu koja je bila prošle godine, koja je pokrenuo, hajde da kažem, moj mentor, episkop Maksim iz Los Angelesa, naravno nije on to pokrenuo, on je samo odbranio evolucionizam. I onda su ljudi koji uopšte ne poznaju teologiju i evolucijnu biologiju rekli šta, i popovi su za to da je čovjek postao od majmuna. Ma ne, nije uopšte stvar u tome bila. Pratili ste dilemu prošle godine, sećate se, vi ste isto. Da, gde je neki pokrenuo to da treba da uđe u plan i program i kreacionizam i da se čuje druga strana, onda su ovi naši profesori iz Bogoslovskog fakulteta, koji su svi posle bili kažnjeni od patrijarha. Bili su, nažalost, kažnjeni jer oni uopšte nisu hteli da kažu da su u pravu u onom ekstremnom slučaju to da je čovjek postao od majmuna, nego jednostavno da su to dve, da ne može da se to rešava peticijom, nego da postoji jedna evolutivnost u razvoju čovečanstva. Znate, nije dokazano, postoje pretpostavke da je primat, pazite, ja sam pobornik toga, verujem u to da je Adam zaista stvoren ni iz čega. Bog je stvorio Adama, prvog čovjeka. Ali posle Adama desio se pad, čovjek se unakazio, potpuno promenio. I zaista postoje antropološka istraživanja koja pokazuju da su čovek i čovekoliki majmuni nevjerojatno slični na recimo planu hemoglobina. Može čak transfuzija krvi kod nekih da se vrši. To zaista postoji. I oni su došli do zaključka, nisu dokazali da je primat prvi iz koga potiču ljudi i čovekoliki majmuni. A ne da je majmun taj od koga su nastali ljudi. Naravno, to su samo hipoteze. Šta ako je taj primat unakaženi Adamov potomak, koji se toliko ugrubio u grehu, toliko je pao, toliko se unakazio, proružnio, da je oglupavio i da je to jedan
unazađeni, pali čovek iz koga se kasnije potpunom degenerisanom evolucijom porodili majmuni čovekoliki i onda Homo erectus, Homo australopithecus, Homo sapiens, Homo sapiens sapiens. Dakle, to ne potire jedno drugo, nego mi zaista držimo da je Bog stvorio Adama, ni iz čega, ali postoji degradacija posle Adama, pad. Eto, dakle, možemo razgovarati sa evolucionom biologijom i na toj ravni, u tom duhu. Sada vas ne zamaram, molim vas oprostite, ali to rade Englezi, na primjer, mi to Srbi nemamo. Ili imamo retko, na prirodno-matematičkom su pokojni otac Radovan Blažene uspomene Bigović i ovi teološki nastrojeni naučnici, recimo kao profesor Jeratić i Đuro Koruga, tako dalje, razgovarali sa vrhunskim fizičarima, biolozima i tako dalje, vis-a-vis, dakle, jedni s drugim u tim temama. Ali Englezi to rade mnogo bolje. Baš sam pričao Irini, recimo, bivši arhijepiskop kenterberijski Rowan Williams. I sad je on dekan St. Mary College u Cambridgeu. I ovaj Richard Dawkins sa Oxforda, pred decom ovde u Cambridgeu, znači pred decom u Cambridgeu, i onda su ovi neko ubeđivali koje, i deca su glasala, izglasala su Rowena Williamsa. 325 studenta prema 223. Znate ko je Richard Dawkins? Richard Dawkins je stvarno ubedljiv, ali nije mogo toliko da ih ubedi da je sve slučajno, da je sve tako, da sve ide uništavilo, da ćemo nestati. Dok je Rowan Williams, koji je inače doktorirao na Dostojevskom, govorio razloge za postojanje Boga i tako dalje. Nama to treba, taj dijalog, na primjer. I onda dalje, tu su izazovi fizike, na primjer. Sad je umro Stephen Hawking, čuli ste, pre nekoliko dana. On je bio ateista, da. Ali eto, dijalog s modernom fizikom, recimo, sa multisvemirom, večnim svemirom, sa kolapsom galaksija. Nije baš sve jedno, na primjer, kad vam dođe neki autoritet, Nobelovac, i kaže vam da ćemo mi svi da iščeznemo u crnu, mračnu rupu. Ništa bilo. Eksplodirat će sunce, progutaće nas, pa će ta naš mlečni put galaksije da eksplodira, pa će se progutati, pa će sve da kolabira, sve ide ka nuli. Entropija, da, mi znamo za zakon entropije u termodinamici i tako dalje. I sad, daj ti živi s tim. Mislim, znate, i onda hrišćani su, da kažem, dužni, da teolozi, intelektualci, hrišćanska misla, da stupi u dijalog. Onda tu ostaje polje umetnosti. Kakav mi dijalog da imamo sa umetnošću? Evo, sjetite se, recimo, ovih konceptualnih umetnika. Znate, pre konceptualnih umetnika. Ja imam neko pravo da govorim o umetnosti, jer sam se družio sa ocem Stamatisom, našim Grkom, koji je oslikavao crkvu. Ja više nisam kostolački sveštenik, sad sam ovde, ali 6 godina smo bili zajedno i onda sam njega pitao, učio se, jer ja znam da nacrtam samo čičaglišu. I onda sam ja prosto, nemam taj dar. I onda mi on to učio i tako. Pitao sam ga, i onda sam vidio koliko je vizantijska umetnost naša u sebi uključuje i, ona je bila i ekspresionizam, preekspresionizam, impresionizam. I konceptualna umetnost. Marina Abramović, dobro, o njoj ćemo, da. Andy Warhol, recimo, o njemu mogu da vam kažem još koju reč. Ali vizantijska je bila čak i postmoderna pre postmoderne. Nadrealizam pre nadrealizma. Zato što je vaskrsenje Hristova nadrealno. Zato što je ikona ekspresivna, puna svetlosti budućeg veka. Ona je ispred svog vremena, ispred moderne, znači ona je postmoderna pre postmoderne koncepcije. Ona ima elemente apstraktnog zato što ima nešto što nije od ovoga sveta. Dakle, može biti umetnost pre Pikasa. Pa da ne govorim Kandinski i tako dalje. Otac Stamatis, koji me učio tako malo istorije umetnosti, se nadahnjivao Van Gogom. Sad ćemo svi čuditi. Ali vidite, i kroz umetnost postoji dijalog hrišćanskih vrednosti i umetnosti. Recimo, Van Gogh je pun svetlosti, suncokret, njegove crni luk, njegova soba sa stolicom, nje jarke boje, plave boje, zvezdano nebo. Znate Van Gogha? On je rekao da je Van Gogh pravoslavac, a da nije znao da je pravoslavan uopšte. Da, zaista, i onda je on nosio elemente Van Gogha, on je bio impresionista, oni potezi kičicom na freskama. Pa onda, ne samo Van Gogha, nego i Cezana. Naravno, ljudi su nas pljuvali, hulili po nama, po meni, po ocu Stamatisu, putem društvenih mreža, to je cela planeta, bili su za i protiv, oskrnavio crkvu. Mislim, meni je zaista žao što su oni uskog duha i što oni ne razumeju da je to isto radila Vizantija, kad se sretala sa formama svoga vremena.
da pomene Andrew Warhola, recimo. Andrew Warhol, znate ko je, ono, Coca-Cola, Mao Tse-tung, Marilyn Monroe i tako dalje. On je Slovak, on je bio grko-katolik, dakle unijata. I on je kao dete išao, bez obzira što je on homoseksualac, što je bio malo ako čaknut, znate, Andrew Warhol kakav je, ali imao neku simpatičnost u sebi, mislim, znate. U smislu, on je kao dete išao u crkvu tamo u Pittsburghu, Pensilvaniji. I sa mamom i gledao je pravoslavno, pa zato što grko-katolici i unijati sve imaju pravoslavno, kao mi, da se prevariš, sve. I one, sve, da, samo veruju papu. Da, nažalost, u redu s papom, ali je ikonografija je pravoslavna. I nećete verovati, postoji jedan naučnik, Milan Radulović, koji je pisao o uticaju ikonopisa na, kako se zove ta, pop art Andrew Warhola. Vidite, to je nesvesni uticaj i to nije izmišljeno. Dakle, nesvesno, on je to kao dete upio te boje vizantijske bogorodica, to rusko-vizantijsko slikarstvo, jer oni su Ukrajinci, oni. Poluslovaci, to su ono, Ruso-Karpati u Americi ih ima, dakle, tamo negde Galicija, gde je bila Velika unija. On to nije teorijski razmišljeno kao beba, kao dete ga vodila mama i on je to upio i kasnije to uneo u svoj pop art. Da ne govorim o Marini Abramović, ona je sad tu glavna konceptualna umetnica, da vam kažem i ovo, njen deda je patrijarh Varnava Rosić. Dakle, onaj Varnava deda po majci. A drugi deda je onaj nesrećni crnogorski raskolnik Antonij Abramović koji je teo da formira Crnogorsku pravoslavnu crkvu. Tako da oni se hvale, ovo je Velimir Abramović se hvali kao ja imam dvojicu patrijarha za pretke. Naravno, Marina Abramović sve ono što radi je naravno, to je, ja sam pitao oca Stamatisa, to je sve oko malo nihilistički, ali kakav je naš stav prema konceptualnoj umetnosti, kako mi da se odnosimo, kakav odgovor da damo i tako dalje, i tako dalje. Postoje razne vrste konceptualne umetnosti. Da, vi to bolje znate. Irina će možda nešto da kaže i o transhumanizmu i tako. Još samo za kraj, dakle, knjiga je zaista široka, volio bih da je pročitate, možete da kupite, ili imaju po knjižarama, po žarevačkim, imaju u crkvi i tako dalje. Ova druga, ova prva već je rasprodala. Mene je strašno zanimao i odnos sa ovim drugim religijama, recimo sa Upanišadama, pa sam pokušao ovde da stupim jedan disput, jedan razgovor sa vrednostima Upanišada, kao što su, na primjer, karma, zatim samsara, to je vrćenje u krug, rađenje, umiranje, mokša kao oslobođenje, nirvana kao neko utrnuće, išeznuće. I onda sam pokušao da kažem da je naša misao pre svega personalna, ličnosna, da je istorična. Georgije Florovski je rekao da je hrišćanstvo vera istorije. Svaki dobar teolog mora da bude dobar istoričar, jer Hristos je istorijska ličnost. Nije vantelesno biće. On je ušao i u istoriju. Ulaženje Boga u istoriju je inkulturacija. Dakle, uzimanje testa, genetskog materijala, materije ovoga sveta je izvrsna inkulturacija. Crkva to stalno radi. Ulazi u kulturu, oblikuje kao kvasac. I onda sam ja pokušao nekako da suprotstavim reinkarnaciju i vaskrsenje. Ne možemo pristati na reinkarnaciju zato što verujemo u neponovljivost ličnosti, u jedinstvo ličnosti, u kontinuitet ličnosti, nema drugog mene na ovom svetu. Niti će ga ikad biti. Ti, Petre Petrovići, su jedinstven si u istoriji čovečanstva. I nećeš umreti. Večno ćeš živjeti, bit ćeš neprekidno. Kao ti. Kao ti, očuvat će se tvoj. Dakle, nema Brahma ni Atman da se stapaju. Dakle, indijska misao je divna. Upanišade su velika literatura nastala od 15. do 5. veka pre Hrista i tako dalje. Onda sam pokušao da stupim u dijalog sa Sufijima, to su ovi mistički pesnici islama. Oni su naravno sekta za zvanični islam, ali imaju predivnu poeziju, recimo Narabija, pa recimo Džalaluddin Rumi, pa Al-Gazali, pa Hasan al-Basri, i x njih koji govore o stapanju sa jednim, sa Allahom, sa Bogom. Tu sam onako o sviđenju svetlosti, o nesebičnoj ljubavi, o neuslovnoj ljubavi. To sam pokušao da kažem da to sve stoji, ali u svo poštovanje prema muslimanima i islamu, koga je Allah voleo pre nego što je stvorio meleke i čoveka? Jer Allah je monada, on je jedan, u smislu jedno. On je samac, on je samac. Koga je on voleo? I kako mi s njim da stupimo u opštenje?
kad on nema telo, kad je on negde gore na nebu, kad je daleko. I onda u toj mističkoj, sufijskoj poeziji, a ja opet zahvaljujem Darku Tanaskoviću, koji je bio recenzent moje prve knjige, to je čuveni orijentalista, sad je ambasador u Parizu, ali ambasador u UNESCO. On je polihistor. Znate, on je pisao sufizme, tako je. I ja sam s njim tako slušao njegova predavanja kad sam bio mlad i on me nadahnuo za sufijsku poeziju. Kako će to da se sufi sjedini sa Allahom kad Allah nema telo? Na koji način? Dakle, oni izražavaju jednu čežnju, bogočežnju prema Bogu, prema sjedinjenju. Čak su jednog ubili sufija, ne znam kako sad da mogu se setim, Fadir, sad ćemo reći da se ne zamaram, Al-Halađ. Al-Halađ je bio je ubijen od svojih sunarodnika jer je rekao ja sam istina, Bog ima telo. Naravno da su uticali na arapske i persijske pesnike, vizantijski pesnici, Sveti Simeon Novi Bogoslov, koji je pisao svetlosti i tako dalje. Ali, ipak je naš Bog trojica, otac voli sina, sin voli duha, postoji jedna međusobna ljubav. Upustio sam se, i evo, završit ću upustio sam se u dijalog, pokušao sam se upustim u vis-a-vis dijalog sa taoizmom, na primjer. Taoizam je predivan, to je 7. vek pre Hrista, Lao Tse Tung, Tao Te King, njegova knjiga, gde je govorio o Tao, putu koji je nedorečen, neizreciv, nepojavan, nevidljiv. Kao apofatički govor. Kao apofatički govor, tu sam, Irina to primetila, da li je to neizrecivo, nepojavno, ali to je ono, to treba poštovati kao ono najiskreniji... Ali nema katafatike, ne. Kao pozitivnog nekog, to kao najiskreniji poriv prema Bogu, traganje za Bogom, nešto što ljudska svest najviše može da iznedri. I što se tiče beskonačnosti, pokušao sam da u ovoj knjizi stupim i u dijalog sa filosofijom matematike, zato što je naš Bog beskonačan. Matematika takođe uči o beskonačnosti. Evo, navešću vam još 2-3 primjera, molim vas ne zamerite i završit ću. Imamo prirodne brojeve, 1, 2, 3, 4, 5 i tako dalje, i negativne, cele brojeve, -1, -2, -3 i tako dalje. Oni su beskonačni. Oni se mogu prebrojiti, dakle, poređati u niz. I to matematičari kažu da je to prebrojiva beskonačnost. Pazi, prebrojiva. S druge strane, imamo naravno racionalne brojeve, 1/2, 3/5, 7/9 i tako dalje. Oni su takođe prebrojivi. I njih ima beskonačno mnogo. To je jedna vrsta beskonačnosti. Imamo iracionalne brojeve. To su koren iz 2. To su pi. Pi uopšte nije 3,14. To je Platon otkrio. Pi je 3,14, 15, 16, ne možeš da ga zapišeš. Imamo broj koji je 2,71, 72, 73. Ne može da se odredi. Ne može da se prikaže putem simbola. Njih takođe ima beskonačno mnogo. Na jednom malom segmentu, od 0,1, na jednom malom segmentu imate beskonačno mnogo racionalnih, beskonačno mnogo iracionalnih. Ali ovi iracionalni brojevi su gušće beskonačni u odnosu na racionalni. Njih ima više, beskonačniji su od ovih beskonačnih. Kad bi imali jednu imaginarnu iglu, i kad bi uzeli mali segment od 0 do 1 i sa tom iglom izbacivali racionalne brojeve, mi bi opet imali duž. Ne bi se smanjila, jer bi ta duž bila popunjena iracionalnim brojevima. A kad bi sad uradili obrnutu operaciju i iglom imaginarnom izbacivali iracionalne brojeve, ta duž bi se svela na tačku. I onda taj odnos beskonačnog i konačnog je disparantan. I onda su naučnici, recimo koji naučnik, Cantor, Weierstrass, Kronecker, David Hilbert, Bertrand Russell, Kurt Gödel, Frege i tako dalje, oni nisu mogli da izađu na kraj sa tom beskonačnošću. Nisu znali šta da radi, da li ona postoji, ne postoji. Pa su intuicionisti rekli, David Hilbert, ne, ona je intuitivna. Onda i Newton i Leibniz su rekli, ne, ona je samo potencijalna. Postoji samo, možemo potencijalno s njom da računamo, ali nje nema. Možemo da samo operišemo, infinitezivni račun, beskonačno male, beskonačno velike i tako dalje. I onda su ovi rekli, da, svet je beskonačan, a konačnost je prividna. Ovi drugi kažu, ne, konačnost postoji, a beskonačnost je prividna. A ovi treći kažu, ne, beskonačnost i konačnost sad postoje paralelno, ali su disparantni, nemaju zajedničke tačke. A četvrti kažu, ne, postoji beskonačnost i konačnost, ali oni su u kontinuitetu. I ne mogu izaći na kraj. Sad i naš Bog je beskonačan. Ali beskonačnost i bespočetnost Božja je nestvorena beskonačnost. A Bog je stvorio ove beskonačnosti. Od mikro do mega plana. Zašto on to uradio, ne znamo.
Ali teo sam samo da uporedim da koliko god iracionalni brojevi bili beskonačniji od racionalnih i neprebrojivi i tako dalje, Božja beskonačnost koja je sve to stvorila je beskonačnija od njih. To su trice kućine. I nama je Bog dozvolio da uđemo u prodor kvantnog nivoa, ne znam, bozove, Higgs bozona i tako dalje. I zašto on sve to uradio? Mi to ne znamo, ali znamo da je nas stvorio, i time sam završio knjigu i time ću razvršiti ovo moje izlaganje, znamo da je nas stvorio, ljude, i to nam daje i Hristovo vaskrsenje, nas je stvorio sa mogućnošću da postanemo u Bogu čoveku Hristu zajedno sa svim vidljivim i nevidljivim, samo trenutak, dakle, znamo samo to, da je stvorio nas sa ciljem da postanemo beskonačni, besmrtni, večni, ali na jedan ličnostni način. Dakle, naša beskonačnost je lična, personalna, nije bezlična. Pružio nam je mogućnost da sve to postanemo, dakle, beskonačni, večni, u Bogu čoveku Hristu zajedno sa svim vidljivim i nevidljivim beskonačnostima ovoga sveta. Dakle, sve što postoji vidljivo od mikro... Samo kad uzmete astronomski atlas, pa uđite u beskonačne dubine, recimo, drugih galaksija, pa drugih galaktičkih jata, pa onda uporedite mnogo, to je staro, date već filozofsko, zvezdano nebo nad davnom moralnim, uhvatit ćete užas. Ti si mala majušna tačka u svemu tome, koja će da nestane u ništavilu. Nisi bio, odjedno si bio plamičak, nećete nikad biti. I mi moramo da se usprotivimo, moramo. Mi se protivimo tome, želj za životom i koničnost naša koja je život, vitalis, energija života, se protivi. Ne možemo potpisati to da ćemo da iščeznemo u nulu. Postoji smrt, naravno, ali postoji Hristovo vaskrsenje koje otvara mogućnost da je taj koji će umreti, koji je umro, opet će da živi. I onda je, kažem, mislim da je baš zbog toga, zbog svega ovoga, završavam, Božja beskonačnost beskonačnija od matematičke. Eto, hvala, time sam mislio da izrazim.